Ҩажәижәаба шықәса ҵуеит абжьаҟазаратә мчқәа Аԥсны иаларгалеижьҭеи. Ари ахҭыс ҟалеит зқьи-шәи ԥшьынҩажә жәытә шықәса рзы. Убри аамҭа инаркны рмаҵуратә уалԥшьақәа нарыгӡон ҩнызқьи аба шықәсаанӡа. Рмаҵуратә уалԥшьақәа рынагӡараан шәи-жәибжь-жәк абжьаҟазаҩцәа ҭахеит. Урҭ рыхьӡала Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ҩнызқьи жәибжь шықәса рзы иргылан абаҟа. Уи амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит Аԥсны Ахада Аслан Мжьаниа, ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, ашәаҭа Ҭеилак Амаӡаныҟәгаҩ Сергеи Шамба, Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи ацҳаражәҳәаҩ Михаил Шургалин, Жәлари Изра адепутатцәа, Аԥснытәылахьчара аминистри, Абыжьбатәи Ар Рбази, ауаажәлари рхаҭарнакцәа. Аԥсны Ахада Аслан Мжьаниа иқәгылараҿы инаҵшьны иазгәеиҭеит аиааира ашьҭахь Урыстәылатәи абжьаҟазаҩцәа ҳтәылаҿы инарыгӡоз ароль акырӡа шаҵанакуаз атәы. Российская миротворческая операция, проведенная в соответствии с Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил, стала переломным моментом в истории Абхазии и заложила прочный фундамент для ее дальнейшего суверенного развития. Сегодня стратегическое партнерство и традиционная дружба между нашими народами только крепнут. Абхазия остается надежным союзником России, поддерживая ее в проведении специальной военной операции с первых дней. От имени абхазского народа хочу выразить искреннюю признательность российским миротворцам и их семьям за неоценимый вклад в обеспечение мира на нашей земле. Желаю им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в их благородном деле. Пусть память о событиях 30-летней давности всегда служит нам напоминанием о ценности мира и стремлении к стабильности и процветанию. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за наше будущее. Аибашьра ашьҭахь ихьчатәын Аԥсни Қырҭтәылеи ирҳәаа. Убри анаҩсгьы Кәыдрытәи аиҩхаа ақыҭақәа рыбжеиҳарак ақырҭцәа рнапаҿы иҟан. Абарҭ зегьы ҳасаб рзуны ауп Аԥсны раԥхьатәи Ахада Владислав Азанба абжьаҟазаратә мчқәа ареспубликахь раагара дзақәшаҳаҭхаз. Дара Аԥсны мацара акәӡам иахьгылаз, урҭ рмаҵуратә уалԥшьақәа нарыгӡон Қырҭтәыла аҳәааганахьалагьы. Абжьаҟазаҩцәа напынҵас ирыман ҳаӷацәа Аԥсныҟа еибашьра ҳәа рдәықәлара алмыршара. Усҟан аамҭа акыр иуадаҩын. Ақырҭцәа иаҳаракгьы Гала раион аҟны адиверсиақәа иҿыркаауан. Иҭахон Аԥсны амчратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа реиԥш ҭынч инхоз ауааԥсырагьы. Ҳара ҳаруаа рзы акыр ицхыраагӡан абжьаҟазаҩцәа Аԥсны рыҟазаара. Иаҳгәалашәоит аамҭа цәгьақәа ҳанырҭагылаз, ҳабжьагыла, даара ҳаигәырӷьеит, нас аибашьра ҳара ҳаиааит, аибашьра ашьҭахь аамҭақәа цәгьан, сменахь уцар акәын, аҳәаақәа ухьчар акәын. Убысҟан ишәгәалашәоит, нас шааҩык ҳҩызцәа ҳашьцәа ҭахаз, апартизанцәа ҳәа изышьҭаз, абарҭ иҳабжьагыло аурыси солдат данааи инаркны иаҳа аҷкәынцәа рҭахара иаҳа имаҷхеит. Убысҟантәи аамҭа даргьы ирацәаҩны иҭахеит иҳабжьагылаз аурыси солдатцәагьы, нас убри ҳара пату ақәаҳцоит, иахьа ҩыжәаба шықәса хыҵит, абра ҳааин ашәҭқәа ықәаҳҵеит, Аԥсны Ахадара аӡәыр даазар зегьы абри аан иахьижәбеит. Уи ҳара иаҳхашҭырц иаҳааӡам, уи даара ус бзиа ҳзааырҵеит убысҟантәи аамҭаз. Аԥсны жәла ирхашҭӡом абжьаҟазаратә архәҭақәа инарыгӡаз аус. Иара убасгьы ахашҭра рықәӡам змаҵуратә уалԥшьа рынагӡараан иҭахаз афицарцәеи асолдатцәеи. Амитинг ахыркәшамҭазы шьаҿеиқәшәала иҭахаз рбаҟаҿаԥхьа ииасит Аԥсни Урыстәылеи рыруаа рхаҭарнакцәа. Аҩка Ҭаԥшьԥаа, Инал Ӷәынџьиа, Аԥсуа телехәаԥшра.